Sa tabang naton mga kasangkayan, ang naton guwapito nga amay han parokya ni Senior San Francisco de Assisi, Reverend Father Jake Chester Iboa. Pagpapalisan ang naton usa ka SB member, ang doktora ng bayan, Honorable Meda Flores Labong Bernal.
Okay. Dawang salamat, Reverend Father J. Chester Iboa, Parish Priest sa Parokya ni San Francisco de Assisi sa Gabadong Yapanis, Honorable Mera Flores Labong Bernal. Dawang salamat kay Pagsayaw sa Kuratsa. Napulo nga tag 500 pesos. Ala yun, Lisel,